Reka twongere tubahe ikaze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikirana Satya TV Rwagakoco Live TV ni online TV station, wakanda subscribe ugakanda like, hanyuma tukajya tubana gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba. Ntago twagenda tutifurije umunsi mwiza abanyamugi Kicukiro Gasabo ni Nyarugenge, mwese mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Ubu rero twanyarukiye mu burasirazuba n'ubuni bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni intambara ikomeje guca ibintu rero biti n'amabuye abantu bari kubigenderamo, bajya bavuga ngo inzovu ebyiri zirwaniye ibyatsi ibi birenganiramo, ariko burya ngiyo nta ntambara ngo nta mahoro ashobora kuboneka, ariko nanone intambara ikabuza abantu amahoro. Ese bizarangira gute hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi? Reka tubitega amaso, ariko amakuru yo ntago twareka gukomeza kugenda tuyabaha gatanu kuri gatanu. Ni nyuma yaho rero iyi ntambara igiye kumara hafi imyaka 5, abasore n'inkumi rero bubuye intwaro kugira ngo bakomeze guhangana, bahanganira uburenganzira bwabo, bahanganire ko ababyeyi babo bava mu buhunzi bamaze mu imyaka irenga 30, abavandimwe inshuti babashe gutaha iwabo mu gihugu cy'amavuko rero hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambwe rero ndende imaze gutera kuva muri Kivu y'amajyaruguru kumanuka ukagera muri Kivu y'amajyepfo. Umutwe wa M23 umaze guhinduka AFC twirwaneho M23, umaze gufata ibice bigiye bitandukanye none ibyo tugiye kubanza kurebera hamwe. So rero nkuko uburasirazuba bwa Kongo bufite ibice bibiri, Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo. Kivu y'amajyaruguru ifite teritwari 8, ariyo teritwari ya Fizi, teritwari y'Ijwi, teritwari ya Kabare, teritwari ya Karehe, teritwari ya Mwenga, teritwari ya Shabunda, Uvira ndetse na Warungu. Aho ni muri teritwari y'amajyaruguru. Ni namba rero ngira ngo mu ntangiro z'uyu mwaka aho baje rwose gukora agatendo gakomeye cyane, bagata muri yombi cyangwa se bagafata uriya mujyi wa Goma, umujyi ukomeye cyane rwose mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero rwose muri teritwari hano bigaragara ko ari teritwari 8, bivugwa yuko umutwe wa M23 teritwari 7 zose yabashije kuzikandagiramo. Ubu bikaba biri kuvugwa yuko rwose mu masaha atari makeya teritwari ya Uvira nayo ishobora kuba rwose imaze kugwa mu maboko y'umutwe wa M23. Teritwari 7 zose rero ubu iri gukontorora. Hanyuma rero turaza tukazamuka tujya muri province du Sud cyangwa se muri Nord Kivu. No kuvuga yuko rwose hariyo teritwari zigeze kuri 6, ariyo teritwari ya Beni, teritwari ya Rubero, teritwari ya Masisi, teritwari ya Nyarugongo, teritwari ya Rucuru ndetse na teritwari ya Warikare. Muri izi teritwari zigeze muri 6 rero bivugwa yuko umutwe wa M23 guhera muri 2024 ukontorora teritwari enye zose ziherereye muri Kivu y'amajyaruguru, harimo teritwari ya Rucuru, teritwari ya Masisi, teritwari ya Nyiragongo ndetse na teritwari ya Rubero. Aha bivuga yuko rwose uyu mutwe wa M23 hose ubu hagera ndetse ubasha gukontorora abaturage, bakaba rwose bishima cyane bavuga bati kabeho M23, akabeho M23. Kuri uyu munsi rero bihagaze guti icyumweru kirashize ingabo z'u Burundi cyangwa se FDNB, igisirikare cy'u Burundi kirashe ku mutwe wa M23 baturuka hano Kamanyora. Kamanyora rero kaba ari umupaka uhana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda rwose neza katikati hano Bugarama. Kamanyora rero bayirasaga baturuka hano hejuru cy'ibitoki n'imisozi birebana nkuko mubireba kuri uwo murongo w'umweru. Ni umurongo ugabanya ibihugu bitatu, harimo rwose ubwo ni umupaka, ni ukuvuga ngo ni igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika y'u Burundi. Iyo uhereye hejuru hariya hari Bugarama, munsi yaho hakaba Kamanyora, cyane ko binafatanye bihana imbibi. Hanyuma ukamanuka hasi gato Ruvungi, hakurya n'Icibitoci, Remera, Sange ndetse na Kiriba. Bikaba biri kuvuga ko rero M23 nyuma yo gufata Kamanyora ikagabanya umuvuduko, nyuma rero yo kuraswaho rwose n'uyu mutwe cyangwa se n'iki gisirikare cy'u Burundi, barwanya inkundura bagenda bakuramo uduce tugiye dutandukanye, harimo za Gatogota, za Ruvungi, za Remera, za Sangi, bakaba bageze Kiriba. Aho biri kuvugwa yuko rero hano Kiriba rwose ari mu ntera y'ibirometero bitageze kuri 20 kugira ngo bagere muri teritwari ya Uvira hariya mu mujyi
gikatikati ndani. Ni intambara rero imaze gusiga inkomere nyinshi, imaze gusiga abapfu benshi, haba ku mpande zombi, haba ku mpande iyo zihanganye mu ntambara. Burya byanga bikunda ntiyaburamo inkomero, ntiyaburamo abapfa, ntiyaburamo bakajorite. So rero reka tubabwire ngo hongera mukomeze mubundane, cyane ko rwose burya ukaranga amagara ngo ntashyira ukuboko hasi. Iyo ushyize ukuboko hasi rwose byanga bikunda arashirira. Iyo uharanira ukuri rero n'Imana igutiza imbaraga. M23 yararwanye irahangana, nubwo hari byinshi bihangirikira, hari byinshi bihapfira, ariko burya mu gupfa niho haboneka no kuzuka. Reka tubifurize rero gukomeza guhirwa, gukomeza gutsinda, cyane ko rwose Imana iri mu ruhande rwawe, ntacyo ushobora kwiburana. Biravugwa rero yuko hano Kiriba habaye intambara ikomeye cyane, za Katogota naho habaye intambara ikomeye. Abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bahanganye n'uyu mutwe wa M23 bafatanyije n'igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo. Ni intambara rero yaje kugaragaramo ibisasu byambukiranya imipaka, aho igisirikare cy'u Burundi cyarashe ku gisirikare cyangwa se ku ndwanyi z'umutwe wa M23 hano muri Kamanyora, nabo bakaza kubasubiza umuriro, aho bivugwa yuko rwose intwari ebyiri z'igisirikare cy'u Burundi zabashije gutwikwa n'umutwe wa M23 ku ntangiriro z'iyi ntambara. Ni intambara rero igiye kumara iminsi igeze kuri 7. Ni byinshi byagiye bibamo amaoperasiyo agiye atandukanye, aho biri kuvuga yuko batayirenga yose yaba yarapfuye, aho bayikubitagaho igisasu karundura bari mu modoka hariya za Katogota. Ngayo nguko rero za Rubirizi naho hagiye habera intambara zikomeye cyane, za Sange, za Kiriba, aho biri kuvuga yuko rero hari n'imbohe z'intambara ku gice rwose cy'u Burundi cyangwa se ku gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi baba baratawe muri yombi benshi, abandi bakaza kwiripotinga kuko babona ntacyo barwanira hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bizarangira gute? Ese intambara irarangira? Ese biragenda gute ya M23 nimara gufata iyi teritwari ya Uvira? Ni ukuvuga ngo iyi teritwari ya Uvira ikara agace gakomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, cyane ko bahanaga imbibi hano rwose tuzamuka mu Gatumba ugera mu Bujumbura hariya mu gihugu cy'u Burundi. So rero biravugwa cyane yuko i Burundi ibintu bikomeye cyane, abantu bamaze gupanika, bafite ubwoba yuko M23 ishobora gukurikira bano barwanyi ikabambukana ikabageza i Burundi. Ubwo murabyumva nyine umuriro ukaka hariya rwose hakurya kwa Evariste Ndayishimiye. Bajya bavuga rero ngo urwishigishi yararusoma, kandi burya urwo wishigishiye uko rwaba rumeze kose, rwaba ruryoshye cyangwa rubishye, ugomba kurusoma kuko nta kundi wagira. Reka rero mwibwirira Abarundi ngo burya utabusya abwita ubumera. Barimo amaze igihe kirekire hariya muri teritwari ya Uvira bidegembya, bumva ko byanga bikunda bazakora comeback, ariko biragoye mon cher. Iyo ufite attack idakomeye ntabwo ushobora gukora comeback ku muntu ufite abataka akagira n'abadefenseri impande zose. Ngayo nguko rero M23 komeza utsinde nicyo twavuga. Abafana b'intambara rero ndabizi ni benshi, ariko burya mon cher ujye uyifana itarakugeraho. Nta cyiza cy'intambara na gato, nta cyiza cy'intambara, kuko n'ugupfa kw'abantu, n'ukumeneka amaraso kw'abantu, nta kindi. Bidukikije ubuzima burahagarara, abantu ukabona nta buzima. So rero ngira nk'uko muri kubibona hano kuri map, muri kubona u Rwanda, mukabona igihugu cy'u Burundi mu ibara ry'umweru, mukabona ndetse na teritwari cyangwa se Kivu zombi, ari Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo. Harimo iyo teritwari ya Uvira, muri kwireba hasi hakaza Mwenga, hakaza za Butembo, za Rubero, za Rucuru, za Warikare hariya, ndetse n'umujyi wa Goma rwose nk'uko mubibona, ndetse n'ikiyaga cya Kivu. Iyo rero ni ikarita igenda igaragaza uburyo ki rwose hariya mu burasirazuba bwa Kongo hameze. Tukagaruka rero ku mitwe yitwaje intwaro ikorera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni imitwe myinshi cyane rero ushoboye kuba waragiye yumva myinshi, ariko turagaruka kuri uyu mutwe udasanzwe wa Mayimayi. Uyu Mayimayi rero harimo Mayimayi Rick ya Billy, Mayimayi Maradona, hakaza Mayimayi Kiwisi, Mayimayi Mandevu, hakaza Mayimayi Makanika, hakaza Mayimayi ya Kutumba, hakaza Biroze Bishambuke, hakaza Red Tabara, hakaza Twirwane, hakaza IPRC Wazalendo, hakaza
twirwaneho hakaza mayimayi rumahondwa, hakaza mayimayi nyakiriba, hakaza raia mutomboki, hakaza ewana ni byinshi, hakaza APCR CFDR, hakaza NDCR, hakaza FPPA, hakaza ADF, hakaza NDCR, hakaza UPRC, hakaza mayimayi kiragiyo, hakaza FPPA, hakaza MMC, hakaza FPPI, hakaza FPRI, hakaza AD1. aho hose ngira ngo muri kubona aho hose hagiye hari utubara, na ahantu hagiye hakorera imitwe yitwaje intwaro. Hakaza hano hejuru Bunia ni umutwe witwa Kodeko nawo mubi cyane, hakaza rero na FPAC. ngayo nguko rero ikigaragara cyo iyi mitwe ni myinshi cyane, bivuga ko abarurwa imitwe ijya kurenga 200 ikorera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Burya nga hari ibiryo niho haboneka amasazi. Reka rero tuvuge ngo M23 ese nimara gufata ibi bice byose kigarurira aka gace cyangwa se uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, izabasha guhangana n'iyi mitwe yose yitwaje intwaro? Reka tubitega amaso kandi tuvuga ngo Nyagasana akomeze abarangaza imbere, akomeze bitaho rwose muri byose, kuko arabakunda kandi abitayeho. Ngizo rero za teritwari zose zirimo Fizi, Mwenga, Uvira, Shabunda, Karehe, ngizo zose reka tubasezere tubabwira ngo mukomeze mugira amahoro. Gusa mwibuke ko ewana tunywe rest, don't drink and drive. Bye bye.